Ka sarkar preng kalanyo bakaseng National Liberation Front of Tripura ka All Tripura Tiger Force bati kunhon jongki kung kaseng bean hapo kaan Unlawful Activities Prevention Act. Ka sarkar Assam kala padiang menunjukkan di socio-economic assessment kebentagisan beli kejai penduduk Muslim ke depan. Ka PM Swanidhi skim kala jam sya umau me ban ai jumentoi haduk san paulang ngot kinang di madan laya thuk katanat Housing and Urban Affairs. Ulampang ka US House of Representatives u Kevin McCarthy la saban no ha ka jini thapon. Hakalumpong Asian Games kabalalong ha China kinang yasiat kanam na India kata ka Jyoti Sureka Benam mat ka Ojas Dew Tali kilayo kur de kata ka maksian na kabenta kari.